Bwana tugwetana mbere kurumira nteto cieweru themwe akari bakirima mpio athiro gaitine bachumiritie kampeni ya Cibontere gucwira ntere kare mwe ra muntu umwe ntere wakuwa na ikitia antu kithirine kenjori akiwa na unirikioni kyangarewe akari babo wete ni ciuthibie kamare bie nyangiro no ntubo kongeleka kwagage bo kariende utingare uno kioni ndanende bakuwa kwebo kinyaboro ina kuma ndune kare na nde cibo ethirite akibanga ni muchemo ni yungi na rantu babonde bakethira bareo Dennis Mugendi aina nteto hii Mara, neombe, na jampene, na marene, acha tukuia, tulekere ngai, ari, kuringana onture bwa Amiru bakumathusi mwakantonyiri kithiri kithe kirungamiritwe ni njuri ncheke ya kauro besau kirikanaga ni gintu kiumba ikuthiria ntura gikathiria mugongo junthe kana gikathiria mantu yangi ya tijama giru iri ikanukia kiri uria gwatithanitwe na meia kana mathukia mang'ana da watoroi aitontu bo ontwire busi bon Jonathan wa Kilimampio asemithanitie karibonde nyuma ya kwamukira baruga kumakiri akurubanjuri ncheke kuwa kuri na karibaiki twigikio ni mukari umwe agwitomiriti akiwa ni baithukire ngari yawe njuri na yoyona itita na mbere na ontwire bu mbere burusi bonathikirie ntere cionthe yete aru ari turi akariba Kilimampio no ntubothinera yona kire ntukwira into bietu bia nyangitwe ng'ombe ikaijwa na inyanduka cietu ikaunwa rira wananchi bawatanire batura no ntuba mantu jau bawatanire bathia ta ng'ombe uci cioneka kuma au ire bonere kintu kira gikureta wamba bau na kira gitumite inyana babaingi bakaranthi bare mu skuru na inyana bare mamisi bare magwathika icio thibira biareti ndene ntura yetu muntu mo itomiriti ibonganire barauma au bareta barangamisa ciothe biu barabioroanga na barabithiria muntu una ibiru ciothe biawe ibikuoroanga no areya no tuko bau areya ngarewe ekweyangarewe kwoyela maselle yara wananchi boroanga ciothe aramatukayo na ngare akiwa eta kurwethia antu no bekira kithirine ndi antu iro baunganire bakienda kwethia atia kubetere kwa mwerene na kwa njuri bo mwire ayo etheria atia wetherio kune njuri ona nende ketheri mwire akisi wete bwiri kwethia atia kwarirwe na kwa njuri nuntu bakeyobekira kithirine kira kiomba kwa affect antu babaingi muno na niba kumenya kinyantu bongo bakumenya ciothe tutio biendana na ni ontu muraramiki atasiumeria gikaro giki giatirwo mwankantu kwingi no mwanka mwene ngo ngare thare okatwairisha chipo airisha muchamanio yo turite na nandi kiria bonde beterete ni ntuku ya Jumatano kuona kethirwa kuri na ngwatano ikaumira gatigati kao antu atongeria banjuri baketha bario na ni ate bakauga ciegie kithiri na urogi muntu ra tutera ngwiringi nambe gwithire kinya ntuku ya Jumatano rwari rurumbe kwarua tore manno twacokwa gya kurubanjuri ringi tumbe ocufu nteto ino nteto gibu ya muntu anarwethetie iteme aguthiria ko chief inogetha chief akaria itethira twacoka kya kurubanjuri kenda muntu utumba mukunde muma kaugume githirine kenda tumenya uma bwetu turia tukimenya inage yako chief atura turwethetie amuromo tutitikia ukambui bwa sana no ntoba community kuma thuria atwe yumbite koya uni burankarikia kuwa number 1 mbere pio bakioya atua wenyanji burare omuno kinyakarata igari agakiotho na nto barikia wita na mbere kumenya atiri community thuria ni witayi musanda yo munene muno yo sesonia bodi cigithire kioneka au no nto number 1 twina thirikari yetu twendete muno mweshimwa John Paul tukwenda koloma nthe be atwetera DC bathuranire ntuku imwe nikenda baturetera thirikari nkai ire komba kureterwa thina imwe yontu yukona ciitokea no nturuterera thuri ote umiri otumakana kakamwale themo yakinya ni umakate uma Dennis Mugendi Weru TV kampeni ya Sibo ya Kilimampio wandini ya Thiru Gaiti Gembe South County ya Meru.